Rung sa ka Napoli siya ka round 16 ha ka Champions League bat ka Bayern Munich. Ka Napoli day ka tim na po Italy kat ba ka Bayern Munich day ka tim na po Germany. Bro at league tim day ka bajab bro South League jingla kai baladep banyo mar khat ar point. Henry ka Napoli day ka balayo thep khan nhau goal ni ki South League jingla kai ban cha thep ta South goal. Ka Napoli la pentik nam kalayo rung sha ka round 16 hadin jingjab ya ka Ajax ka South la ar goal halaying kumjo Bayern Munich kala job ya ka victory percent shabar na laying the South la goal. Kumlay pibaro ki pok bajor ki bajos na tanan an snap ki video ha ka ni channel. Haba pai pat ki jingla kai apa yang kerenja pat ke Liverpool klub rem hado nhau lebih gol ya kerenja hagan ni jingla kai Muhammad Salah la theo ya ke history da ke jingyo hat-trick tang po 3 minit baumi kom substitute ya kini ki gol la thep Muhammad Salah met ban nhau pusan pra peu bat pra away ban bat kum orang ele kai berstedo ban ya hat-trick ha Champions League. Yang bagi niki lai tu ligi jingjab ya ke Liverpool kadang jingkermen bahaban ya rum syak round 16 hadin ke jing Sharem ke Ajax ha ke Napoli. Ke Liverpool kadang kam setang ke 6 nekaj ke lebih ke ban bo jika Yelade ha ke round 16. Wada ke Liverpool ke Sharem ha ke Ajax ke jing sedang ya ke Champions League menta ke semoy Henry ke jingjab ya lai tu ligi jingle kai badang syudap kan bu kai Yelade ha ke round 16 kadang kam setang ke 6 nekaj. Haba price ko pat ke jingle kai ke Sporting halayeng kalamat da kanam rem da art not goal hakmat ka Marseille. Kani ke lejia de ke jingyo red card ko Richardo dang hakamnet ke bakat kandai la pelong ke Marseille banyo ke penalty hakamnet ke ba arpeu. Shosho bot ke red card ko balayo da Pedro hakamnet ke ban ripeu ke labu jingai ado katai ke Sporting banjob ya ke Marseille. Leng bagani ke jing Sharem ke Sporting ke lahir sekerdan ke belai dan 3 point di South League jingla kai kat ba ke Marseille ke lakiu hakerdan ke baar dan 3 point di South League jingla kai Henry ke Marseille ke tam da ke goal different ya ke Sporting. Hawa pai pas ke jingla kai yang ke Barcelona bat ke Inter Milan kat ba ke Barcelona kadang Milan ti ban job ya ke Inter Milan Andrei Pause ke lekun de jing kai damar lalai goal. Hagi jing sisa ke Barcelona kelajan Sharem hagi Inter Milan Andrei legbaki arkol balathep da Robert Lewandowski hak net ba prapawar bat khandai peu ke Barcelona kelaya khur 10 point na kene ke jing la kai dan ne ganam ya khajan long ku bejuat ke Barcelona ban ya rung ke round 16 menta ka semoy hadin ke jing dorung hagi semoy baladep pro. Haba price ko way pat ke jing la kai pedang ke Tottenham Persha ya ke Eintracht Frankfurt ke Tottenham ke job da lai la arkol lumbaki arkol belia thep Dawson Hemian hakamnet ba arpeo bat lai riu bat shikol now harikin kai Eintracht Frankfurt adok kemenet ke besan kundai ke lah banyak kun dan shpeu ngot ya Hamadan Hajin ke jing yo red card tuta. Haba price pat ke jing la kai ke Indian Super League pedang ke Isbengol bat ke FC Goa ke job da art lebih gol. KFC Goa kelat tamas kemat dan bol kola tep da Brandon Fernandes hak net ke banyo. Henry ke Isbengol kelat ban penyakai jagan ke gol hak net ban Rico Sau leng baka penalti na Clayton Silva. Henry ke jingjab ke FC Goa day leng baka kola tep da Edo Bidia haswaban wai atat ke jingla kai hak net bak handai plus Sau. Banyak ko ke lai point papura na ke jikun. Haba pai pat chaga Isbengol day ke jing Sharem ke baar menta ka semai hadin ke jing Sharem pakir la blasta da lai lebih gol Sharem pat sa FC Goa da ar lebih gol. Ke jing la kai ke itnat shibit hak Indian Super League kanat East United kan kun Persha ya ke Hyderabad ke badai ke Lado jung ke ISL hak semai baladem. Hadin Arsenal nak jing hang dam kanat East United kan kun dayap shibit hakmat ki nongkershan ha Goa de. Kan ke jing la kai kan long hak por neo shiteng. Kat bagi jing la kai ha ke Europa League ke Arsenal kan ikun Shabar nalieng Persha ya ke Bodo Glimt ha ke Porsche peu Khatsan kum jero ke Roma kan ikun Persha ya ke Real Betis. Kat baka Man United kan ikun Persha ya ke Omonia halieng ha ke Por ke Arsenal. Te pelak tanggi ne si kendo pada ha ke video le Shibon.